ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tugenze ku lesson ya 2:9. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Agamanti, the normal sound of tanween is not produced if there is a shadda immediately after it. Nchidam, the normal sound of tanween is not produced if there is a shadda immediately after it. Eno tanween eno tebagisoma ntegereka singa maaso ebirayo shadda after it ntegereka kino bakita idgham bi ghairi ghunna, okubuliza okutalimu kuuna. Eno tanween egenda kubulya mu lam osomeko kamu nti dha, so si than naye dha, so kiba dhalla, so si dhanilla, no tuga nti dhalla, talli, furra, rurra, nirra, alli. Bakuwa ni example okola ki oba obisoma wano wansi. Tilla, rulla, unna, awino kuunawo, unna, innu, bimmi, imma, rimma, hakadha bocho. Kati bwe kijja mu waawu nga eze ngeno waliyo ki tanween oba ya'u, kitegeeza kino bakita idgham bi ghunna, okubuliza okulimu okuuna. So ina okuwunira ku nyukuta yaki ya idgham. Gamenti tiwa, so si tiwa ne tiwa, naam, riwa, awwa, muwa, raya, so si raya ne raya. Twabisoma dda bino mu idgham tajwid scrolling nga wansi. Tayya, yayyu, tegede. Aha, ne bakuwa assignment wansi. adhallahum wasatan litakunu, wasatan, so si twan ne ta, talli, wasatan litakunu, so si wasatan ta tegumira wabula wasatan litakunu. Tuiwam. Raufur rahim, ghafurur rahim, tal'un nadid, shay'in nukur wa nukurin سميه سكون شيء نكر. نعم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.